Zamling Kangsar Shube, Pöki, Ge, Yige, Logu, Gyalrap, Nangchu La, Tonan Nangke, Tang, Yentung di Sensik Nangen Sangmala, Gyagar Dorjiling ne Matutile Shubiye, Ta Zamling Kangsar Shube. Shibaina Nepali Kela Zamling Kangsar Shupesana Charitira Bosobasa Sansar ko Charitira Bosobasa Garne Mani Dunia Barthariye ko Zamling Kangsar Shupe Injigel Shibena Tibetans spread all over the world. Kansar Shupe Ani Pögi Ke Yigit language, script, Logu real stories, Gyalrap history sana Gyalkap dan Gyalpo dan season na silun ki kola इतिहास भन्दाखेरि चाहिँ देश र त्यहाँको राजा कि त प्रधानमन्त्री त्यस्तै विषयमा सुनाउनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ इतिहास Gyalrap La Ani Gabornanken, those who love Gabornanken Dang Sen Sik Nanken sense na honor fit to listen Sen six na honor fit to watch or to look Ani sensik Nanken sana viewers Sen mane मान गरेर सुन्नु सिक माने महान गरेर चाहिँ सिक भन्नुपर्छ सो सेन्सिक नंकेन माने सुन्ने र हेर्ने छमाला नाटकले सुबियो so I will try to explain in 3 languages so when you are speaking 3 languages one after another it's sometimes difficult to move from one language to another. Anyway, I'll do my best. Ani tangye de Jamyang Pöki Rikshung Chezing Kang La Pöyik Tang Pöke Ani Nangche Lopchong Cheken Chola Pöke Nyanyagi Kokap Pyliagi Chedu Nyantung Dide Subiyo Jamyang Pöki Rikshung Chezing Kang Labina Ta Darjeeling La Manjushri Sagi Yore Ani ta inji kela shibena Manjushri Center of Tibetan Culture Dela Pöyik Dang Pöge Nangche Lopchung Chige those who are learning Tibetan language, Tibetan script and about Buddhism Lopchung Chige Chola Pöge Senyagi Kokap whatever sunne mauka Kokap mane mauka Senya mane sunne Kokap Senyagi Kokap Pöge Senyagi Kokap Pyliagi Chedu Dinu ko lagi Nyantung Dide Subiyo Este video clip haru mo बनाइरहेको छु so I am making these videos in order to
facilitate, give opportunities to the students learning Tibetan script, Tibetan language, and studying Buddhism, an opportunity to listen to colloquial Tibetan. Ani ta kejeshebe kabla ta kayo lagyo pentogya kamul talk which will practically helpful or beneficial. Ka ye lag ye ka ye, there is mouth to say something. Lag ye, there is hands to do it. So practical. Ka ye lag ye. Nindre michala. Nindre michala shibayina dainik jivan ma. Nindre michala. In everyday life, practically helpful in everyday life. Dainik jivan ma khayo lagyo practically फाइदा हुने यस्तै एउटा भिडियोहरु म बनाइरहन्छु अनि आज म युट्युबरको विषयमा भन्ने छु युट्युब त भन्छ फ्योकेला ठा गमसिगदु ठा सना साउन्ड सगदगामा गमसना बक्स युट्युब त ठा गमसिगदु दिस इज ए न्यू वर्ड र ठागम युट्युबलाई चाहिँ यो नयाँ शब्द हो ठागम भनेर भन्ने गर्दा रहेछ ठागम त ठागम सकेन युट्युबर्स युट्युब बनाउने त त्यसको विषयमा मैले भन्नुको लागि मैले सानो एउटा यो पोइन्ट्सहरु तयारी गरेको छु र यहाँदेखिको पढ्दै म भन्ने छु है So I have written some points so that I won't forget them. Ta de narancho jagarla laga mebe mi mambo sheta yore unemployed काम नहुने धेरै छ थेमा से फोसर मोसर छो फोसर मोसर फो masculine sar new mo feminine sar new fossar moser together is teenagers fossar moser new masculines and new feminines all together is teenagers fossar moser so tinde YouTube la nyantung sepe molla before you make videos on YouTube molla khare hapo gore what should one know before they make videos or upload videos on YouTube so YouTube ma video upload कि त बनाउनुको अगाडि के चाहिँ जानेको हुनुपर्छ त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई बुझाउने छु त नलाई न्यमन्यङ हियर I have experience I am monetized and I know what it takes to get monetized र मेरो मोनेटाइज भइसकेको छ र मोनेटाइज हुनुको लागि के चाहिएको हुनुपर्छ त्यसकै विषयमा भन्नेवाला छु र विशेष गरी यो भोटे भाषा सिकाउनुको लागि अहिले मेरो विद्यार्थीहरु यो सुन्ने बानी बसाउनुस् भाषा भनेको चाहिँ सुनेर सिक्नु सक्ने पनि हो
So language is something you can learn simply by listening, especially when you are young. The monetize chagyagi rewa. Rewa sena Nepali kela asha. Monetize hunne asha. Asha चाहिँ कति छ? Technically rewa is hope, noun hope. To hope rewa che. Rewa is a noun and it could also means chance. Chance in English, chance of success, chance. So monetize yongya la rewa khachoyore. What chance does one stand to get monetized? So kati आशा छ monetize हुन सक्ने आशा चाहिँ कति छ सेना Gya cha truk. Gya cha truk. Cha प्रतिशत. 6%. Gya cha truk. 6%. Cent actually word coming from French. So cent means 100. So 6%, 6% तर टिबेटनमा चाहिँ ग्या छा ठुक यसरी भनेको हुनुपर्छ ग्या छा ठुक त मोनिटास योंगिया के रेवा खचो यो सेना ग्या छा ठुक सेना मिग्या YouTube की नंगला ठाकम की नंगला मूल योंगिया की छेदु नियंत्रण दिदे सेवा येना मी ज्ञाने मी ठुक चिपो मोनिटाइज योंगी होरे सा मूल सोतु की होरे सा पैसा बनाउन सक्छ 100 मान्छे देखिनको 6 जना मात्रैले YouTube देखिनको पैसा बनाउन सक्छ one can make only 6%. Only 6 out of 100 will succeed in making money from YouTube. Sana tati kale khapo shidarwa gyane truk 100 देखिको 6 जना मात्रै सफल हुन्छ रे त्यो भयो अनि future 다시 주두 사두 차마루 초다츠 future time समय future तब मूल सोया 기체도 future 같이 열었으나 future 디 logic logic the kanzo tanda chagamla YouTube la nyentung videos nyentung dide seven la tangbo digi check-in conditions check-ins na conditions check-ins ma hago gore
Nanjo tinte hotte kala samlotang barba, hotte kala samlotang de kabla achanak. As at first thought, means oh YouTube ne mul lela bochene easily sajilo sita banaउन सक्छ सम्झिन्छ lela bochene mul सक्छु गरे सम्झियो यिने पे मिसी कले खबरे असाध्यै साह्रो छ त ख्यालला थिल्छु लजिक गरे समय एक साल you have 1 year time subscriber lata khalla usna subscriber bao la ta hernu to watch de how tanaro do that to wish to watch your video that you can one who wishes to watch your movie so it's like subscriber that you can kind of 가져 버렸으나 밀직동 that you can subscriber हेर्नु तपाईको भिडियो हेर्नु चाहना हुने सब्सक्राइबर 1000 हुनुपर्छ 1000 हुनु त्यो त्यति ठुलो कुरा होइन इट्स नट बिग डील you can go to your friends and relatives and ask them to subscribe they will do it dikale khobusira yo mare 1000 सब्सक्राइबर पाउनु त्यति गाह्रो छैन त्यो त जबरजस्ती तपाईं गाउँ गाउँमा गएर सब्सक्राइब गर्नु लगाउनु सक्नुहुन्छ तर send to listen honorific to listen मान गरेर हेर्नुलाई चाहिँ send भन्ने गर्छ seek to watch honorific हेर्नुको मान गरेर चाहिँ शब्द चाहिँ seek सुन्ने हेर्ने गर्ने गरेको समय so it is watch hour watch time खर्च गरेछन् चिक चु ग्या तोङ चिक चु ग्या तोङ सितोङ त लोचिक नंगला एक साल भित्र चाहिँ 4000 घण्टा हेरेको हुनुपर्छ मोनिटाइज हुनुको लागि in order to get your YouTube monetized it requires 4000 watch hour that part is difficult त्यो चाहिँ साह्रो छ कसरी साह्रो छ सेना त लोजिक ल पर्ना रवा खण्ड खवा थिबरे ओके चिन्दा थांबो छेचिक चिन्दा थांबो छेचिक ना चिन्दा थांबो छेचिक ना
진다 중니 디셈버 숨주 소직 파도 진다 탕거 채집나 진다 중니기 숨주 소직 파도 4,000 watts hour gugiore ta perna yanker ta dichela yanker 진다 탕거 채찍 용거와 진다 탕거 채찍 진다 탕거 채찍 레벨 갑라 딱पर्나 켜나데 first January la perna 추즈 주 디네야 추즈 맙주 디네야 추즈 숨주 디네야 추즈 야 perna 당고 추즈 주때 바차샤 let's say viewers watched your video 10 hours and in till March, let's say 50 view is added to your video and 30 more by October, 100 by 31st January. And as soon as you reach, as soon as you are in 1st January, all this will be cancelled. So this number doesn't count anymore. That is why 대성장 교체되라 때문에 재장. So that's why therefore YouTube ne soya umul soya kale khakpo sheta yore. Ta jinda pena di pena 2024 yimba chasha di 2025 yimba chasha dele tu di sama time tangre time tang sana chi sana calculation math sana not to be there tang time tang. All this will be, should I say, disregarded. No, it will not be counted anymore as soon as you are in 1st January 2005. There, the chagamla nyentung soya la chagen kaligore chagen cha ragata ka yatla kya tingo ke na again conditions to fulfill condition chagen conditions to be fulfilled. Chagen categories-na tangbo dela kerangla ying gore dela ying. You should have passion for it. Perna shetan yagi ying, yang na yigit lab yagi ying, yang na zemutse yagi ying, yang na method tab yagi ying. Passion gore. Kerang dia nyentung sebe kabla kabeunganne nyendung soya didiyo na ani kerala yang kali chogu mare tabala pani saru lagaina यदि तपाईको एउटा यो प्यासन अब नेपाली भाषामा के भन्नु पर्छ प्यासन छ भने त्यो बनाउँदा मजा पनि आइरहेको हुन्छ सारो पनि लाग्दैन कन्डिसन्स प्यासन अनि के हुनु पर्छ डेडिकेसन भेजन त भेजन गुगरे logic chela yang kerang gidi
युट्युब नै मूल समर्थन युट्युबदेखिको पैसा बनाउन सकेन भने समसुप छाया यो मारेर you should not get discouraged निराश हुनु हुँदैन धीरे तिन त दिनलाई युट्युबलाई ठिकी हेर्दा युट्युब भित्र चाहिँ एउटा नियम छ नियम नराम्रो शब्द कि त नराम्रो कन्टेन्ट्स त्यसो के देखा भने तपाईको डिमोनिटाइज भइहाल्छ त किनकि दिनलाई तिनले छिक दुख्जा दे फेचे छे अनि न्यथुम दुख्जा दे त्यो बेना किराङ दिदिला युट्युब न्युजहरु मारे जगी मारे त दिने खाली सुरे त युट्युब दी ला क्या जो त युट्युब सिगिर बा सिबता लमसान खरांग की सब्सक्राइब माचे बे वीडियो दिते हफ्ते काला युंग दुगन परना फक्षा से देबे की वीडियो फक्षा सुंगुरु मासु खाइरहेको भिडियो त्यो आइहाल्छ खाली चाहिँ युंग गरे why all these videos of someone eating pork and all this just pop up because lots and lots of people liked it, shared it, commented on it. So it gets more exposure. Ta thanda de yen tung sogudwa. Sogiore soya lela boyo ma yen tung thambo chashi sogore. योजना बनाउनु पर्छ yen tung de soga kabla thambo chashi sogore योजना बनाउनु पर्छ you have to make plans for your video future tam gore future day gore you have to give time for it dadik cheya chashi soya ani video soya dila future tam gugi yore future tam gugi yore chashi gore ani chashi tine chebarba tine tapana khrang method takiyona YouTuber khashegi method taptang how to plant flowers method taptang gi nyenthung dite sugi ore ani khrang gi subscribe chebaina ani method taptang gi kolla dite nyenthung dite mangbo yungire अब कसैले फूल रोप्ने तरिका सिकाइरहेका छन् तपाईले यदि तपाईको रुचि छ भने तपाईले हेर्नुहुन्छ हेरिसक्नु भयो भने युट्युबलाई थाहा भइहाल्छ उसलाई चाहिँ फूल रोप्नुमा रुचि रहेछ भनेर अझै यस्तो धेरै पठाउँछ अनि प्रेरणा जस्तै एउटा in case for example in case if you gain something from a YouTube you must like it if possible share it and also comment positive comments I mean you have to ta यसरी तपाईलाई त्यो भिडियो देखिको तपाईले केही फाइदा पाउनु हुँदैछ भने तपाईले लाइक गरेकै हुनुपर्छ शेयर भयो भने शेयर पनि गरिदिनु अरूले पनि फाइदा हुन्छ कि भन्ने विचारले शेयर पनि गर्नुपर्छ कमेन्ट राम्रो कमेन्ट पनि दिनुपर्छ त्यसरी दियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धेरै मान्छेले हेर्न सक्ने एउटा प्लेटफर्म पाउँछ अब फेरि मान्छे त मान्छे हो ह्युमन बिइङ
being what human beings are, अलिकति मैले like it गरेँ भने, if I like it, maybe that person will get like lots and lots of money. तर भन्छ मिनी मिराउँदै मान्छे त मान्छे नै हो, अलिकति आरिस पनि हुन्छ. Little bit of jealousy one will have. Or if I like it, if I watch his video, maybe he's going to get a lot of dollars, but in reality it is not so. Okay, if you watched a video, you learned something from it, and okay, let's say someone has lots and lots and lots of videos in his YouTube, and which is beneficial for you. And if you, for example, if you watch it all day long from morning till midnight, the YouTuber will hardly get 20 cents. 20 cents in American, in English 20 pennies. In India 20 पैसा पनि पाउँदैन. तपाईले लाइक गरेर दिनभरि हेर्नु भयो अरे. अब हामीलाई लाग्छ मैले हेरे भने उसले धेरै पैसा पाउँछ होला. त्यस्तो हुँदैन. तपाईले दिनभरि हेरे भने 20 पैसा मुस्किलले त्यो भिडियो बनाउनेले पाउँछ. तपाईँ एकजनाले लाइक इट गरेकोमा फाइदा हुन्छ, तर त्यति धेरै फरक चाहिँ पर्दैन. त्यसैले गर्दाखेरि उसले तपाईलाई फाइदा हुने कुराहरू सिकाइरहेछ, उसले समय दिइरहेछ, उसले योजनाहरू बनाएर धेरै समय लगाएर चाहिँ अब 15 मिनेटको भिडियो बनाएर 20 मिनेटको भिडियो बनाएर उसले मेहनत गरेको छ. त्यसैले गर्दाखेरि धन्यवाद भनेको जस्तै गरेर चाहिँ धन्यवाद टक्राइको तौरमा चाहिँ तपाईले लाइक इट गर्नुपर्छ. उसले मेहनत गरेको छ, उसले समय दिएको छ. मैले लाइक इट गरेँ नेता मिदिगी YouTube 때문에 미디라 dollar 망보라그래 samgyu yomarta kana shokene kunda pardu michigi YouTube sivaina midila jagal ke paise nishu raya khako shedare paise nishu raya khako shedare ta mi saya mambutagyo nata ani mikashegi दावत चिकलो बुम चिक सक्यो बुमना सक्यो सेकेन्ड त दुवा 1 लाख पाइरहेको छु 50 लाख पाइरहेको छु भन्ने हुनु सक्छ किनभने सब्स्क्राइबर लाखौंमा छ भ्यू करोडौंमा छ हुँदै होला तर तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भन्ने लाइक इट तपाईले कुनै हालतमा पनि तपाईले यो भिडियोदेखिको फाइदा हुँदैछ भने लाइक इट गर्नै पर्छ. यो एउटा धर्म जस्तै हो. त्यो तपाईको धन्यवाद भनेको टक्राएको जस्तै नै हो. र मैले लाइक इट गरे हेरे भने उसले धेरै डलर पाउँछ त्यो नसकिँदैन हुन्छ. तपाईले दिनभरि हेरे तापनि 20 पैसा मुस्किलले पाउँछ. मलाई अनुभव छ. मैले यो भिडियो बनाउँदैछ मैले अन्दाज गर्नु सक्छु यहाँ त छुबा छेतुगुरुबा. अब यो भिडियोलाई प्रमोट गर्नु छ भने लाइक इट गरे धेरै जनाले हेर्नु पाउँछ. मिमंगो तयार गरे many people will get to see it if you like it, comment it. But a YouTuber is not going to get a lots and lots of dollars since only because you watched it from early in the morning till late night. No, there's no way one would get a lots of dollars. It's just a matter of 20 cents, 30 cents at the most. खूब से खूब
तपाईँले दिनभरि हेरे तापनि 30 पैसा 20 पैसा खुबसे खुब त्यति पाउँछ तर तपाईँले लाइक इट गर्नु जरुरी छ शेयर इट गर्नु जरुरी छ त्यो भिडियोले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म पाउनुको लागि सो द्याट इट विल गेट ए प्लेटफर्म इट्स इम्पोर्टेन्ट टु लाइक इट चाहिँ ಕೆಲಸ ಬರ ತಿನ್ನೆ ಆಯ್ತಾ ಓದಿದ್ರೆ फेरि तखाल यहाँ फामाच पुगुला बल्ल लाखेर खबर टेगियो मारबा बुवा आमाले नानीहरुको हातमा चाहिँ मोबाइल दिँदैन हैन so parents normally don't give their mobile to their children because there are lots of harmful videos that's going to give your child or children bad influence. So in that case, अब बुवा आमाले फेरि के हेर्छ होला त्यो युट्युबमा त के आउँछ राम्रो पनि आउँछ नराम्रो पनि आउँछ त्यसरी लाग्दैछ भने यदि तपाईले नराम्रो भिडियो जस्तिकिनको तपाईको छोरा छोरीको माथि नराम्रो प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्दैछ भने तपाईले त्यहाँ डिसलाइक गर्नुपर्छ त्यहाँ रिपोर्ट गर्नुपर्छ यो एब्युसिभ कि त मिस इन्फर्मेसन हो यस्तो हो त्यो लेख्ने ठाउँ छ त्यसरी गर्यो भने चाहिँ त्यो भिडियोलाई चाहिँ अलिकति युट्युबले चाहिँ अलिकति रेस्ट्रिक्सन गर्छ र उसले एक्सपोजर पनि त्यति पाउँदैन र युट्युब भनेको यस्तो एउटा प्लेटफर्म हो जस्तै अब जनताले के मन पराउँछ त्यो सबै आउँछ जनताले मन परायो भनेर त्यो राम्रै मात्र हुन्छ भन्ने केही छैन नराम्रो पनि छ नराम्रो मन पर्छ अब जस्तै सम्झौँ न त मजाले युट्युब फामे पुगुला बले लाखेर खबर टेक मारवा खान्छ दिनंला युट्युब दा मिन्टायहरु यापो yang yore tukcha yang yore tukcha de tebe na shugen tukcha thikirba they will have bad influence if they watch the wrong videos shugen tukcha thep naramro probo porno to have bad influences in such case if you think a video is bad for your child or for your family or for the society, you have to dislike it, you have to report it to YouTube. This is abusive or whatever you think it is, misinformation or whatever you think, you have to report it to discourage such things. As a result, you will see less and less of those kinds of videos. You picture just the that they login la what do they show in a movie? They show what the public wants to see. Not because it's good or bad, it's what public wants to see. Picture ma के देखाइरहेछ जनताले के हेर्नु मन पर्दैछ त्यसलाई जाँचेर त्यस्तै पिक्चर बनाउँछ अलिकति a little bit of fight 2 or 3 songs and a beautiful heroine brave and strong hero. This is what viewers want to see. So then you don't get to see good movie of good quality because people don't understand what good movie is. They just want to see some fights, beautiful heroine, brave and strong hero, and it's always like that. And then if the ending is tragic or sad, अब यदि अन्तमा यो पिक्चर
मा चाहिँ नराम्रो घटना जस्तै जसमा हिरो मर्छ कि त हिरोइनी के हुन्छ त्यो पिक्चर फ्लप हुन्छ जति नै राम्रो होस् जनताले यस्तो हेर्नु चाहेको हुँदैन र किसिम किसिमको भिडियो बनिन्छ तपाईँको छोराछोरी परिवारले नहेरोस् भन्ने छ भने त्यसलाई डिसलाइक गर्नुपर्छ कुनै एउटा भिडियोदेखिको तपाईँलाई अलिकति फाइदा हुँदैछ भने लाइक इट गर्नुपर्छ सेयर इट गर्नुपर्छ किन गर्नु पर्दैन त्यति समय दिएको हुन्छ त्यति मेहनत गरेको हुन्छ यदि तपाईँले हेरे तापनि धेरै पैसा पाउँछ त्यो नसुर्ता बनेर नसुर्ताउन पनि हुन्छ तपाईँले दिनभरि हेरे तापनि किनकि सक्य न्याय खोंदा बदु बिचिकी भिडियो त्यही भइनाया पैसा यीशु रागी पे कला खापुरे त दिंगे तागे त मंगो शिबु योना पेना सब्सक्राइबर करोड़ों चिकचू ग्यातों ठी बूम साया छेवा दुंक्यूर सब्सक्राइबर दुंक्यूर दम व्यू दुंक्यूर दिंगे ना दवा चिकला बूम ना बूम चू सोगी योगी रे बनाउँदै होला 10 लाख पनि बनाउँदै होला त्यो मलाई थाहा छैन तर हुन सक्छ सम्भावना छ सिक्रेट इट्स पोसिबल दैट दे मेक बट not because few people watch it from morning to till midnight so takangla check-in dizo yuna if you have those conditions if you can fulfill these conditions I just mentioned maybe you can make some money on the side अब त खर्चा शोरला मुल्तेस जस युमियागी जवतेस योरे त yang kerang de तागे मंगदु छिंबाइना अनि त yang mau bala tawajikla bumchik rasigire ide michik nigi like it chena like chena tes fingire Hine tak nye like chebeni midila mul mampur agere dia masam ne tigirda nasonta पनि हुन्छ मैले यस मान्छेको भिडियो हेर्दिन मैले हेरे पनि यसले धेरै पैसा पाउँछ त्यस्तो नसम्झिदा पनि हुन्छ त्यस्तै दिनदर रे अनि युट्युबमा राम्रो भिडियो आउनु कि त नआउनु तपाईको हातमा छ तन्दा ठगन नंगला Nyentung yakpo yong mayo kyanagi lapale ore tabaiko hatma cha is in your hand you dislike those videos you think is harmful to your children or bad for the society dislike it and to report it to YouTube so that your family will see less and less bad videos. The YouTube la kerangi kaza tagam la kerangi nyentung katsu luna yang dila che yomare. YouTube ma jati ne video taba halus त्यसमा कुनै लिमिट छैन there is no limit che yomar there is no limit Pena kesa nye kesa dan keninga. Yesterday and the day before, I uploaded 40 videos. There's no restriction. There's no limit. But it should be interesting. It should be informative. It should be beneficial for others. And in the long run, it will slowly start making difference in the society. On the side, you might earn few dollars as a reward for your good work. So,
check-in conditions. Sensing number to view hour, view time. That you can subscriber those who have the wish to watch your video. Future time. Rewa, hope or chance. What chance one stands is just 6%. Gya cha tuk, gya cha tuk. Tindas cheneta ta ngade khasa sensi manga mangbu gugu yelna ta nge Hindi kiala nyandung sebe na mi mangbu sensi nangri na yang nge mikul khare. If I make videos in Hindi, I will have much more viewers. But my objective is to preserve our language, to give opportunity for my students to listen to colloquial Tibetan and inform you something that might be helpful in your day-to-day life. Ta nginde misala pan thogya ki kamal dite nge dite shugiya ani on dite re on this cheche ani three de YouTuber ki kola de chamshagi YouTuber ko pesai ma banu yai samapta gardai chu ani sensi namala thuchana